محمد دمات خوش به محمد لجمده چید به شاهی چاوا بریوچو که ارگانیزه کربو چقاس ماموسته درچون کرمک و شلباته آرا سلاف جبو تو جبو همو تماشاوانان ببونه یا پازده گولانی رجا زمان کردی لویدرال باجار حسکه شاهیه که جبو درچونا هم ماموستین کو د پیمانگه هیده هم جی لویدرا مالبات و ماموسته لویدرا کوم ببون به شاهیه که مزن هادلار خسن براستی هجماره که جی ماموسته درچون جی پیمانگه درچون هم جی شاهی هین بردوام اراس لویدرا دایک و کچاخه دایت چاوای يا هلا وسهلا اف کچاته ايوه چاوای صاحب ربي نافته چیه سيما خلف سرکفت بس ته کیف خوش دای قال لي كيف خوش سقفت ناوان استوى وصاق ته چاوات بینه ایرو سبه پازده گلانه یا زمان ما هبونه ایرو افجی پیامک ده ایرو درچویه تتخوازه چیش مره پیامک جهوال خو دردورا خو وجبو دیا خو وجبو مالبات کو مثلا زمان گرینگه هم کوکه مرول سر شیند به سبيكم زماني خوش بينا كن زماني مي كردي و فيروز كم روجا باسته غلاني و سباسيا مالبات دكم وما مستمع كشي سر يروز خارجي ما يروز قال لك كيف خوشن و سقفتني الكشار خازم وزماني كردي الكشار فيروز به داين هات نركه چاته ایرو بزمان خو ایرو او بفا دبستان ده زمان بده يعني تشتكي جرينجي إيرو كو أم بحثا زمان كن أم بحثا خود كن أم بحثا هبونا خود كن وقت دايكك إيرو تشاوات بينه كيف خشيا خود تشاوات خواز بيجي قال لك كيف خوش زماني ما بسر كبا همو ما يعني تجير كل شيء آنية بقول اني كيف خوش قشاتنا قشا وهبالي ويقش سر كبن تشد بيجي إيرو بيامتي داو إيرو أم دزانن دنافرا شام وفرده مثلا زمان ومناهج ودبيجن قالوا أمي زماني خو بخوين هون چه خوازن بيجن ام تركا زماني خناكن ام زماني خو بخوين حياة قلوب بخوين لاشي مذهبه و سركفتش بو زماني كردي و سباس سركفتن جبوتا ارهبي سباس قالك سباس بوتا سركفتش قشاره قالك سباس أراز يعني دايكك هاتیه کیف خوشیا خوش بو درچونا قیزاوی یاکو ماموسه او دبستان انده زاروکا فری زمان کردی بکل ویدرا يعني هجماره كان براسيل فر درچونه هم اجفردس بك مرحبا اشترى زامشتان خدي لسانه تشاوي صاغبه لا ام ماموستنه يعني هنا بفن ماموسته gerek من رو پیامکی ایرو بده يعني روجا زمان کردی پازده گلانه ایرو هنجی و با شاهیه که دار خستیه ایرو پیوستیا زمان پیامک چاواج ماموستین زمان کار بگیره بنره يعني ام بحث زمان دكن مرون زانب زمان خو ايدي پیامک بده ها تشاوا ایرو تشاوا كيف خوش قال لك كيف خوشن قال لك كيف خوش تشبو حوالی خوش بی جبوها بالي خوش بو ماجي قال لك كيف خوش كشبه بدور هان فيرو جائرو اها اري گرینگ کومرو زمان خو بخینه قال لك جرينجا قمرو زماني خو بخوين بله سرکفتن جبوته امور جمته تشاوا صاغبه كيف خوشيه كمزنه قالكي ام كيف خوشنا ام برسر بلندم بكو ام ايرو ماموستين زماني كردينه ام بزماني خو بسركتنه ام نبز زماني بياني بسركتنه براستي هستكي ناي قوتن ناي تخشان ام برسر كفتين كفتن به صاغب ربي صاغب اراز يعني ليفر اديساج راستي هاتم كچكو نخوش بو از باورم سیماد لویدرات مصر بوت بیت شاوای سرکتن بوته صاغب ربي دیرو تشو پیام دی سابده از پیامک خوازی بدم کو برا گله کرد همو بزمان خو بخوینن و بزمان غیری خو نخوینن وکی گوز عرب همه ملت دل سوریان ارمن انگلیز کی بزمان خو خوینه امیجی بزمان خو بخوین زمان به هبونامه سلامت به دوباره صاغب ربی سپاس يعني هجمارك خندكارن او بنا ماموسته اراز لفيدرا بنا شاهين بردوامه نها سميرة حاج علي هف سروكا دستيا پرورديج جناب ده از بخوازم از جي بزانبم براسي اما در فتك دانمه ام درباسي جم سميرة حاج علي مرحبا اشتره تشاوا يا يعني پازده گلانه نيز بس بيا ايرو ام دنرن ماموسته و هر کس لفيدرا شاهيه كيل دار دخه ايرو مرود کاری پیامه که چاوا بده وان ماموسته مالبات
کردان به تواهی ام بحثا زمان کردی دکن ام بحثا ناظر ما حکومت شامی دکن ایرو خوازه چه پیامکی بدمه دەستپێ کێدە ئەز پازدەی گولانێ لە حەمی گەلێ مە بتایبەت مامۆستا و خوێندەکارێ مە پیرۆز دکم دەرچوویاوان خوێندەکارە چ کورد چ عەرەب ئەس پیرۆز دکم جبەر گۆدوان ڕۆژێ پیرۆز دەنە پر هێژایە کۆ ئیرۆ ئەم بێژن خەباتێن گۆ بساڵا هاتنە کرن بەدەلێن گرانی گۆ هاتنە داین ئیرۆ ڕۆژ ئەو کەدایە گەرەک وەرە پاراستن ئیرۆ ڕۆژ گەرەک ئەو دەستکەفتی وەرن پاراستن ئیرۆ ئەم ببەر ڕەوشەکی نو بەدچن بەرێ ئەنتەگرەسیۆنا ئاکو هەر جار ینی خەباتێکی هەنێکی دچە هەنێکی پاش دەڤەدگەرە لێ هێڤیên منە ئەوە کو ڕاستی ئەف خەباتên پەروەردەهیە دۆمدار بن wê bi keda mamoste xwendekar û gelê me wê domdar bimîne bi tekoşînekî ku îro em rê nedin ku em paş de vegerin û van destskeftiya jî dest bidin ev peyama me ye îro ji bo hemî gelê me ku em hîn xebatê xwe baştir bikin hîn daxwazên xwe mafî bikin daxwazê xwe destûrî bikin zimanên Kurdî di destûra Sûriyeyê nû de misoger bikin mafê perwerdeya bi zimanê Kurdî domdar bikin evaya wê her daxwazê me be û her wê misoger bibe di destûra Sûriyeyê nû de îro roj em dibînin gelek soz hene ew soz gerek pêk werin gavên erênî wextê werin avêtin ji hêla vê hikûmeta demikî ve wê çavê rihetiya vî gelî jî çê dibe li ser vê xakê gelê Kurd yê resenin bi gelên Sûriyan û Ereb re jiyan dikin dema got ev gavên erênî werin avêtin wê ev gel tevahî bi rihetî wê bi hev re jiyan bikin û hem jî jiyana xwe bi zimanê xwe bikin hem wê perwerdeya xwe bi zimanê xwe bigirin evaya pêwîst e got xebatê me ê di vê qonaxê de be û di vê pêvajoya hesas de be em ê bi zimanê xwe dewam bikin helbetî em ê berdewam bikin û zimanê me wê xeta sor be û heta dawî jî em ê van destskeftiya biparêzin gelek spas ji bo we spas ji bo we jî kerem kirin spas Muhammed Haco merhaba هلا استاذ شعبان صاب سبان شعبان يعني ام بحث زمان دكن براسي كو مرو تدبينه او جي ام دزانن كو تهم ريفبريا دبستانين كامبين سريكانيه تيك جوان كسين د مساله زمان د باش ليكولين جي دك ايرو پهمك چاو مرو كارشته بگيرو اما کی راستی جی ماموسه زمان کردی هم پهمه که جبور رای گشتیره بیژن کو چر به بلا به دا کو زمان کردی ل روجاوی کردستان د سوریا بنگهی د بین افساندن چشمه به خواستن هم بکن 15 سالن گله کرد روجاوی کردستان به زمان خو به زمان خو دای که دخوینه ایرو اف زمان به سایه شهیدان هاتیاب دست خصن امجی خون و خیال احمد خان ملای جزیره بجی بکن بدل و چت به بلا به دم ما افره البجار زور و زحمتیال پیشیا مج و نت زحمت بن جوجی تکوشینا جبو زمان کردی تکوشینا که لحمو گله کرد خواستن تی ساج امروز از زمان کردی گله کرد پیروز کنه هیوینه کو گله کرد چهار پرچه کردستان زارو که 7 سال حتی 7 سال خودی زمان خو درکبه جبر یک ایرو کردان دک کرد زمان ما یک کردان دک یک زمان ما یک هبون آمد سوریا ده پیشروج ده به مسوگر بک زمان کردی دایکا ما یعنی gelek spas سپاس جو واجی spas صاحب araz azelver bidawi bikim yani ريفبريا دبستانن كامبين كوشبران بو همجي هفسروكا دستيا پروردي بو همجي اف ماموسين كو ايرو درچونا ايرو كو آمده جوان تي کرن كو اوي درباسي دبستانان ببن ايرو زمان بويا مجارا سرکه جبو تواهیا گلی کردی روش آوای کردستانی هر چندی کو زیده 14 سالن کو زاروکن جی رفایه که حتی 12 به زمان خود خوینن ایرو قبول ناکن کو او دف زمان خو بردن دبیجن زمان هبونا میش بوجی پیام وان پر گرینگه یا هم ماموسیان یا هم جی هفسروکا دسته پروردی کو ویکی دبیجه ناظرا حکومتا دمکی و هزن سوریا دموکراتیک رهبری خسر ده پروسه زمان گهاشتی آسته که هری جورد او قبول ناکن کو به زمان خو نخوینن محمد راستی جی شاهیک پر خوشه پر هجای دوی دماهان ده گو شاهیک بویرنگی جبونا که زمان کردی ور دارخستن تابعیتی باجار حسکه گلک اسپاس جبونا که تا نوچگانی محمد بادلی تباوی که زندیل گل محاضر بو